more levels me by say. Me wa kwa ba biem Jeffas mixture papa you know cre papa menimu ifri Christmas beauty palo or say ohia nipa baako 50 na wache o madwuma free bibi kakra bi pe na ohia bo modin anafa ne number ne sisi a na efren baby a obi a obeje so na mensamre binsa aka ni akasa me nua ba ma de nyina me rich woman oyisikani pa na so odalo odaboko ye ka kire wa onjindi o hwa eye hwan a ba ho ofe papa bi wa ho fedua yani monyamfo ba akopɛ sister Debbie's classes akuya sewa ɔne ne kun bɛko na adu US fo no ɔmo de ɔmo kan classes be pa cho yen yet Ghana yen kan closets ana ɔmo kan se sister Debbie ani mi anka sambe papa ma de nyina Apostle Thomas Osei mafo me papa oye sunsum sorry ni in fact ensemble ho omo ame amena me papa si onyankopon koso nhira no isanse anse mi yare ye pa se nyo no a omo ame amena na se pa onyame nhira no wiase no enna hokwa bibi wo wiase bibi wo ho entana se nkase bibi ani ho bibi wo wiase itini pe bia wo hwe mi bia esese unya spiritual father as your backbone ta Debbie's closet so enna ihia me papa yi ame ho mfa me we ya dance die ketua bi na me bra bi hu se me wu ye me ha me binyo obi anka nkire no because ene social media ru di agro wonsem nyina akoda wi am se Debbie me frɛ sister Debbie me frɛ no ono introduce me ma papa na papa onyankopon wo nhira no eya mo fa mpa ibonta echi papa oye best ever wankasa obi hu everything for me bo nyina kwa ba sweet daddy nyankopon nhira wo won nhira wo esasanka me sorry na me be kutu wanim papa minim de nyankopon wafa wo so ayama me onyame won nhira wo ni nyina so every sister Debbie says na me nhira wate wo ye nipa chese yen ma ya na say na mafo ayaba ni nyina nka ye hia wo bi te se wo anka ya bra bo be konkan MV Obaya sika Obaya okay Debbie's concert in the Deborah timi bankan na my sister penyo so enka dem fa Deborah ma no twa so ye ne Debbie ti Debbie ni de enka fodin ba mi fie di ankasa yo Obaya sika pa says unyame ehira wate yankopon nhira pa ya fo na nkasa em se wo mu kita akoma papa papa yenyi ya ye eya asemo eno ene papa be chirechirim because me am ti eza ya me ndwi obi ya ho adwumbo ne so da bia na wo mo plan fa no says who go school we fa na wo free me free piase wo 12 years okay 11 years na me ba sister penyo says pacha bi wa no kakrama me nti atonsu atonsu namba akra timi ba akra antam me back at the age of 1920 oh okay or me wo 18 akra nya 1 year and I'm auntie and me ba yeah timi wo 17 Oba penny no yeah at the age of 17 yeah na wo no wow okay you are blessed started be what say you were my 4 wow 4 boys 4 strong boys easy ya many abo 4 wow and you sure papa wo your wine okay Debbie's closer to obi a me tina krase kakra enya 11 years asana me bakrom no me start SS na kwalabo ne sema menwe Debbie girls na mkonyimye okay ti menyimye me mame me her soul rest in peace wa pome because ye fie na asesa won tam no wo ho ti me mame ha so de me akọ school na makonyim ti wo hwe me ti akware nya 1 year na me auntie so wo akra na o se me mbra o mu nti akwa na me mbra
Wow. Yeah. But now don't look akra. Naja. Me so me de tell me ho. Cause that my bravo. Okay. I hold my first shop dem be no mile 7. 206. 2006. 206. Wow. And sakra me be my first shop na sana me benye me second born na wanya 17 to 18. Wow. Yeah. It's your first born, you say? My first born no I was 22. And a second no 17. The first born no was Canada. Your first born was Canada? Yeah. Wow. Na nyamia dance e doso. E doso. Se dance doso. No cray. Eti o start ye no. Atwa o ba kra na at once now start ye na okoje shop and as o start wo baby and sana wo di e ba beje shop. Ma me dia no. Me dia ma say me turn e ma no. E straight. Wow. To say me je shop because if bia me kotina me free me sister on. If me kotina mo no. Na shop wani mu. Me obi a me pa adwuma. Enti me wo me auntie no wo new shop na me hwema no. Ti me free me auntie na me nya hwe oba de e wo dwowulu. Oh, okay. No ga na me auntie fie wo dwowulu. Okay. Ti wona mti. Okay. Ti me free ho na asem kotina se no obi a me pa adwuma. Nti fie a me koje ye no na shop wani mu. Na satan be ma na me no. Eja o ma me kakra na ma saving to am say next can out ma me say me ni nyina. Eti he was shocked. Wow. Yeah. Ti ho no ma me ska na me de ko fa na ma egum ka che se me wo kakra. I was a message mo winti asanto mbo me no ma me ska na me de ko fa na ma bata nche. Yes. Wow. Me free Kumasi be 1918. Na me free am until 2020. Ever say 3 years. 3 years. And I was some once. Oh yeah. Wow. Some the shop. Oh yeah, or no shop. Tina un say we be a shop no but no nim and wa fa workers. Ti aso de ne ba e free. Kumasi aba so ma hwe. Ti me no na me sua. Aha. Ni entwa meka but na me nya tips. Anu nte na na da bia me tu. Akwala na aba no social media meka chom say adwuma bia wo ye bia ye free wakomem. Aketua wo. Me so me anti ye ntwa meka obi anko beka sa de na ye tua workers ni nyina aka na me ye ntwa meka but mama na ha me because na me nya tips eti na nkwala na o ma ba no mo peso mbesu adwuma no o mo family no enya fotu e bia adwuma na wo kosua e be ye din me na me nante from Jowlu Chinese restaurant to Noga Hill every day me nante ko ba to him on say Jowlu inside Chinese restaurant na me nante e ko Noga Hill hotel opposite o na me nante shop wo. Wow. Every day me nante ko ba na ye ntwa meka ba na me ye with odo because I me ma me adwuma. Noga Hill no so ayi ho a Jowlu ho but emuwa. Wow. Tinam nante ko ba. O full name ankasa the same. The full name ankasa no. Efie de ne your buy sika. And na brofo ni Deborah. Watch it. Oh. Deborah watch it. Wow. Se no ne ifu. Sis. Nyankopon shaw. Ah o ye fe pa. Time na because me ho. Adwuma na dos. No, but o ye fe dodo. Too much ye hu social media na is different from ye hu in person now. Go for taka. O fe pa. Sis. Aprabom a dear experience and I make say wa fem. Ye pesa oni e bon komo kakra. Na de wo show no. Because obi just say and obi so obi when him say that is close obi animu a dear experience e person ni e share wa brabum experiences kakra wa brabum no dear amama shame hoden kase pa ye me ma o mano okay every say sometimes obi to me hweme o sister o bre but me twene kwala no say e me mistake because ebia senye me mistake na mde nkwala na ba wiase a ko omumane nam hosa without ebia me no papa ni hobi enti se me decide say me no papa ntena hobi ma de me ya metimi bia me de behwe me ma me de behwe mama na enye easy to be a single mother so be sorry especially mema mo mema omunim omodidiem ene ade enti eno ama ahyemeden say sidi tie bia wo se me gina ma me ma no till say nkwala me hu say o maye mema obi abde ne ho asana afede ma rest. Wow. Enti eyade a nkwala no da bia santa me feel say maye weekend ma hwe me ma no se chi no bedidi enne ebia madwen say fo a omtonton mo japade because of mistake bi ana say
bibi enfonso kakra bi enti saade no nti sakra was I'm sorry me hwede da machi eno ne ma obi ehu say oh started be hard working eye me ma no and shemete ma metimi ye adwuma mo because da bia me dwene say me nam de nkwala ye be na kam option say metimi yi wo mu ba ma anyi wo mu nam de wo abade a sedie bia wo say me hwe nkwala ko make sure so mbedi sedie tie bia ne se o hye no ho so no bonde ho moden fon nkwala ne da ache osan kan bibi se ewiase wi ana prabo aye bu bibia tumisi ya wie wo ho amane wo ho ensohwe wo ho owo wo ho says enkwala no wo mo papa we papa second one na was kana asem we da bia na me pese obi I think say me show me fear nko fo bi be kan say me wa risk na wa risk ni ono na was ka nka so oboa me ba wa mo me tama me bia me shop no na ya akona do no dance ni tama me bia me shop no o ka chem say me njai because of akola me wu wi obema me ska ko chana wa ma me wa ma yeah because me find out to say on na yiri wo nti me say me worry no o say na sada won hwe bi oh yes wow I hwe bi hwe me ho awosen ba me yobi a on say me ka cho say no ma me ska na me save I will save ti no dwen say o ja me ama me ho a kire me ba na me bi da ho me wo kakra wo ho eti eno nti na me hye me de ma brabo se me de hye women supporting women for no kuna say enye easy sa eti be na be mama usika endi ni nyina but unse ne no ye nkwala na say life na be ye mo me hye obi hye me se me hye bi to ko be ma na be mama no once there inse so de 50 pesos beto on no de akoto no de beto mata de unu kwa unu wa brabo no bibia wo mra wa shama no wow enti na da bia me make sure say de makomu no enye ni nyina ye ntwen na abetwere buku but e be tu ye nua bifo wow se save kakra because na be ma no ho be ma wo e kina honi ho enti ye mu bi no busuani bi amwa ye answer ye capital anafo bi amwa ye uyo oba na se usiso na se bi ni efia anaboafo ni fia empire obaba na se nyame be ma wo hia ho bi na nyame ma wo hia ho bi ya o ma usika na wo de unu ho but dressing and akesesemu obedeti mi akoduru ho chile na kese because da bia me ka say enye sika kese na eri adwuma so woni abere so be adwuma de a eye 1000 Ghana crowd betim just start baby wow ebrebe na wo decide say obema umane tukwan a wo ma obapani no etu kwan obi ne tumfo ana obi ne boa ana se wa na die ne ba she wunkran the first born no ko university okay to obe wie no and Ghana ha o ma ye boys se Ghana ha no sakola no onye obi a se ye dwuma ye kwanso dwuma me hu sanya ne fielder nam se da bi onko school wow ono kokodu osma me pese me ye dwuma enti akontu ni de me mane de tama na menyim keto ano na nkofo ta aka che da bi na nko wo me wa boche me se da bi se me was ka o account ma ada na menti me fa me ba enko because me ni hwe so fo nti se mko tena po che se me ko wo ba ho na be se ni miska because abro chira wo no se be ma ni bia wo na wo ye adwuma de hwe wo ni bills no any bills me da meja me adwuma ho menti me so nko tena po che nko wo like 1 year na bibi ho na be se ni miska no nti e wo se me ye da me wo mu wa emre so se nkwala no be kwa wo mbeko sis I mean shira wo be worry bi oh sis our red dear me worry but enye sese and come home cross it and come home sese because sese adwuma no ene employment required because said the ultimate me make chat 2 am na me so me packing kofo na to that me pon be 1 something 3 am na me packing kofo orders se be ma be kan ho na be ma na ante wase na be ma na so anko ye obi oyoboafo a enweke ono ba be da obekọ obi ti wo beka se da bi na ni subai and now me pese saade no because of enkwala nti because omu hwe ti me ne me husband jaye no because me ma o mafie na enkwala ne me used to afa ye jaya enkwala no be na akofa foforo enkwala mommy you know boys nti was me set example bi ma nti omu etini aka so me kwa anka ho but omu ni wow eno ti na ma sese no wakoye obey na ememu nan go sui na wasan business woman e so nye pe ebi be ye ebi nye
wonsusu se baby a Nyankopon edi waduru no nka obebo ho mpae no nya be ma papa e wabrabom na nka at least enumpo amotivate wo baby na ma waniji obeba seti na meche se aware de ade na oba menya 40 years ame ho jeje na me ho suide meka se menya bia me nware ata ya papa sis what fie say 40 September na menya 40 years wow last year September so this year 41 wow nti se bi ba eye nti ase go se adwuma no se me meja unya bo be ma kofa wo ware sisi a eye mienu online adwuma na was so slow down because online adwuma no and so on be ma betina atna online adwuma no online business no said the be ma no okay said the afama me now no always my busy no so be ma be kan na be ma na anya obi ote wase eye ntiase o na even kwanya yenyi online adwuma fe ma na ye adwuma no eno nti na nkofo but obaby a oye adwuma na adwuma ekoso bia na adwen o de na adwen ne do ma na adwuma no but what I say because me ebia wo share me kra me capital dada enyo na obema me capital and I have to make sure say me adwuma na ekoso wow because ebia me adwuma na kra begu no ebia wo kra woni ho bi enti me hwe say me adwuma begu because of our way wow enti I was say me nya be ma obeti me ase say me yiri business woman I was say me supporting no so I busy I was saying supporting say na oba na say me man ba ako I was saying me you okay because why busy or ye adwuma obo oba man ba ako kra be so say man biem oba man dey ba ako ani na say wa woni say ebi so ma bre okay oh me kai me yes husband those days e bia me tu kwan ba ma bedu ga na ma bre obi otina plan mu bi anim say adwuma na o man ba ako enso no eso ma bre enye say bibi nti but adwuma na bre wo sense e kwan so adwuma na enye easy sa nti wo bia o ye bi na bi onya ne sika na oto bibi ma no ho o deserve it because e bre wo ye bre wow a lot nyaminsha says afi ba ko bia ukokwan so how many times utu kwan how many times and e kofa ne ma so China ankasa yes 14 good years yeah wow nti enye ne wow but every year I make 5 times yeah every year my passport afi ba ko bia yeah I go 5 times utu kwan eko China kofa ne ma sa ba ko num 5 times every year menye me man nketo bi na me ko 4 business no eye mount so much sa na say make say eye so much sa because obo ho no okọ China na okọ no once a year and I say abro so cry twice a year e dey ni o secret a wutimi kokwan so ba ko 5 times a year o say asu ye dwuma na asu do papa pacho we dey wadawma eni dey mu abebem sesi a pacho me da se daddy o say ye dwuma no asu obi ane na dwuma okay ye stock for no ye stock wuntimi woda because me penema we ebia me hu ye na ye 5 pe bia ni bi tinipa 5 to asan bia che bi sa nti sa na ema ne de wo ye a ye kontam enya me nko a omo ye stock adwuma no mutu kwantem okay depend how our market be kwa ma me started 40 years ago na me ye wholesale ti no mu ba fie betu ti me kwatra me first house on am say wa na ma me je shops o Kingsby no okotna o first house ho no says who fie do do say sisi ankasa de even almost 3 says Debbie's closet esidan almost 3 na chese ba ko no a wusi enche uguso your birthday Debbie's closet esidan mienu a okosi miensa dia ne o secret ye pese oni yen ebo ho nkomo kakra na papa ebem e kire se as a pressure no eko high because ye nim se ye nyina ye ma ye nyina bebre na boye ye nyina boye ho modern but ejapade a meka se wa je no ye mu bi no ye ntumi anye ana se ye ntumi nye because da me hu sa our second house is it your second house and as our first second house no I was like, wow. Sika, esika fo mpedidi ampa. Sika mpedidi esika fo no
ompediri wo da boko ku e de any secret says me secret e ma me ko so nyina ye de omudi matem no omudi matem no and always ka on dress and always can so there be I na ho basa and always can see says obit me ko kwan so me bo madam fu girl be busi ade ne ko kwan so okodu ye no sika ne boy 400 or so fanda hotel no oko obaya no awoda bag bi na bag de wan awoda bag abodo says e me amedio nam so wo dia wo mama usika so de abakwan so koto bag almost $400 asama make here 2016 2015 wadwen ne ho me madwen ne ho usika so said bi o me komanim tie yes madam fo no so konanim no enti kakra menya to no mebbo ne besia me ma ne bi no no so de me ene me akwa na me na ko na wa be yete se me no enti kwanso fo ma bebre na o mu complain e na ye adwuma ne bi enti mi nkoye nim no eye akasesem me makasesem a me ye ejina ka ba me ka bia me to bia me ton so a me se nya fa so enti eye business a wo nim enti wo say every year bia da bisisa ka eye a me ye wow it will range over na ekita osisi ya no o beton a o be make sure so be nya mfa so wo so more than that sana me ye wow enti tembia me nya mfa so me ton because every year bia no economy ti say me use ka me ton e bia $60,000 the year then the next year so me ton the same $60,000 kwa cause sa cedis no akosoro than the me toy but enkofo bebre ni I imagine say wato atade we wahye ukoton abetimi aton sa David wato niwe wahye ukọ abetimi aton sa no yes but say yes car so enye japade che say bibi atumi si etimi hwe ase bibi atumi si ejatimi tom enti de bia mekasa car enye japade wo ne se car esanse uto na uton wa unya mfaso so na ye japade ana oh do you see car enye japade enye mano no me de ye mama enye ma okay me de car ye japade mama okay if say me car bia mato bia me ton wa me nya mfaso ene se hwe ni ye ena wo hwe ni yi ene se so kan sa dia na kire se so obi nso timiti sika $1,000 $400 ekoto bag aye ne fedi na kire so no so na japade no no so na japade no ntini na me ka se obi a wode ope okay in life yes it wo choose say would sika be dressing no obi nso choose so de sika be ye japade okay who need ye na nka ehho asem because o bag ni won $1,000 ne ntade na senka obobo ano a e bia nka ka na me kura no betimi atobi obobo ano a e bia nka fie japade amaye fi amaye nso nka betimi ayebi obetimi kokwan so de $20,000 be kokwan so na 10 but obetimi aye ono nko shopping $1,000 wo ba me menye bi da me kokwan so a ade a me toba e ye nwi a me sha ba na say track suit a me de ba eno kra no ebi wo kra na esa betimi sa ton dem che ba yes says amen kom papa ho ye ye twa ho na de nsem wo ho ya me shira sweet daddy me pa cho ni die kwan so a pa cho oba ensem o kan pa cho brem kakra odama emai because ye nim say Debbie's closet die ye bonachi na ne papa nka ho a say nyankopon be na dum ene nyina ejina ne papa so na we obi a wote sunsun samasia ana sunsun sofwase ana sunsun asori ase a onim de meke omo mo nye fake omo ye real ohun ya onka nchiro se wehu daddy wadama brem kakra amai yo mama meda was na me shira so daddy na on shira tiefo nyina amen sweet daddy ansa na me bie ma no akasa no ma me nchia me wife pachochi and daddy pacho camera ni hwem ne chia no mama mama je Jennifer Thompson me chia oba bia obia na me chia Messiah Manso platform bia odi aba me megina so na mada wase pa amen daddy na me shira am so asi na me shira nim say me free platform yi so akono na o cameraman adwumai ene wan kasa platform na ye nshira amen amen I receive it. Oba na se wo kan no. Me kura shock me o. Wow, be shock you.
Chirone se nyansam fiti ase ne awurade suro. Correct. Eye hunumu pa ma wona odi so nyina. Enti mene Debbie Shia wa Accra ha. That was 2016. 2016. Yes, and I'm in the Shia. Na enipa me papa ka asem bi kire me o se woto pampim a na watukuru. Me nam Kingsby na me nim so wa Accra ha. Na Debbie ye minua. Wow. Eni ase kratata ni so. Debbie o ye minua pa. Me ofa ase pa ye kuro mu a ye dadan baako. Papa ni ne free kuro baako. Me se wo ye minua. Anya madamfo. Wow. O ye minua. Nyankasa. Nti so obi di natem. No odi matem o deserve because ye moja baako. Hana nya de obekenti na mato me minua na atwene. Moja atwene never. Bacho what ya say? Daddy. Ani bo a ekotirim. Ekotirim. Ba me ye nipa bi a me believe mpaibo. Epempaibo pa. Na me nam Kingsby. Sata na me use Korea Kwame. Okay. Nse Korea na wo mienu ye wo eri de ye wo Kwame. Okay, Kwame ne ye. Yeah, Kwame no ye. E wo form sin eri no. Okay. E ba so pa wo ya brantie no wan tobia. That just say ne mani hu. E package me car no na suit blue color bi wo ne shop. Enti me kwa akoto suit no. Me bia gate ni no bia ni shop ho. Say no wada wo ekiri. Oh, as a office ni. Ti me wura mu na me pai ago. Wanyi so de tosutu no se hwan say no wada e wo ekiri ho. Ti ne yam hye no. Ana o sorry ba me ni bo na nim na oba. Ono nso fie ya fra no oba. Ba ya ho physical papa bi. Ye krom no omunim Debbie sa omunim oba sa na ye friend. Okay. Oba ya. Ti ono ne yam hye no so fa wo Accra ha na me say ame wo Accra ha. Ho de ma me ni hia. Wow. Nti me ni hia ye no. Na onim se ma bi asori by my own. Na nyame wa chema chede pa. Aya monda na sema me. Daddy. Wa cheme a chede pa. Papa say nyame nshira. Me ye nipa bi a wo be me ketewa bi a enshira na ewo so no eye double. Amen. Etiefo o mu tie me o mu enim me they know. Papa me. Enti ofrase so woni me bedi nkomo. Na no de ono abeto aso. Aw. Awurade nhyira. Nshira papa. Abra me ye madwen se me bie asori by my own no. Me be hunu say spiritual work enye math. Eye form. Mpanimfo bu bebie mu odupa om se ahwene pa enkasa. Akra. Mo amutie mi nyina mate se sheki mamo preach wa abontene da. Bida. Na da bia nkrofo ankoje mpa ibo no. Se wa bena henya se okotene TV so akopae o. Bida. Agoro ne form. Ana meti obi o ha bibia nka ne da. Iwonya ya o se hwe ni ho eka wa obeba Ho se bibi wo ho. eka wa Pepa obeba. Okay. Ene me oba asem o kana ama ase awere ho kakra wo memu. Ba nyame ne hira. Nyame hira. Be ka kire obi a wo tie me ene se aye dina ma o se dey ni da so. Amen. Amen. Koso gi nyame di. Se oba nka bra me ne hia no a mentumi nkasa ento aso. Wow.
Besi me bie ni shop no na wada wa ekire enye ono nti na meko me kotoma de na meko program bi akoshira ware ya bi so e ba kra ha 2000 wow me wo for dem ba o ska papa wow e wa kra o ska papa me nim se TV so na mete no obete o ska pa na Ghana has a woman whisker no yenyi woman pie yo debio woman whisker pa and a woman whisker pa no so woman nkyira wo no kraba na maka kyira wo do yes na nyame be shirawa enim se o da techem correct and correct timini ni shia ya no o hwe manim se pe obo na ni no osu sa time no na am Roberts de etu abesi ni so agene sika no ma agene ka em so am agene sika agene ka 1 week pepe na me ko wura shop won 1 week pepe ana me ko wura shop won enti na ade na me hu won mu enti o solid free e kire wona na o ba no ne yam hye no me wura ha me hu se wono na shop ne ye ne de atare no manto o bisana manto me musa no nso se won fa nche me ko empty handed wow enti oba ye nipa bi a me na me invite ne se bra me nchen e wo office asori na oba ba no de ma omo ntia se de ntia me pena se aya me na me kofre no but minim se nyame na soma me se me kofre ba cho what ya say so the best wa dwe mo me hye ase me se me believe empire no correct because okay kan 1 Timothy chapter 2 o se na afei me tumofo se monya nkotosere odima aseda empire bo emma nipa nyina na won ho adwo ti se won ho badwo afiri empire bo ba cho so what ya say papa aha na nyame ni show penhwe correct enya me mabrabo mu nkomo na wudi no correct na maka me mabrabo mu asem eye me wo faase na brabo mu nkomo na modi ba sa wo de compare nsem bia oka obi awutu nso obre omo na dwene pose adwumaden betimi amabre na firi ho because Isaac oshira ne ba Esau ene Jacob ana Jacob nya nshira no ana Esau benya anome no oka kire ne ba Esau se so be bomodene na wakentene ho obeyi konua na yede afiri ho so enka kire wabo abre wakura ana be manager won ode nkwala na gu so a try your best you can do it try your best bomode a na show ho de na yi awerehwo no yede afiri mu oh say Emma no sorry to say that me mama tie me I'm sorry me mama adi 90 years wow oda so tiase wow na bia o tie me ka ma ono so ka ho I'm sorry but Emma tanya broken heart correct e che mema meboa because oba kasa me pade we odena koma nyina be kwa akodi akire enti se kwa ba se ade ne se ya eye ne ya che ba be man tesa efiri bo efirabo sawote me ase enti sometimes me ni ma ni hia ade ya na me kan se wanyi ya o na efiri bo wontimi nko anim me do ase my come sister no so papa mpacho mate me da se daddy yankopon won hira o amen ne adwuma pa wo ye na asem we de mebi sa wansa na yakọ sister Debbie so okay ensunsun ya eda sunsun sorry anase sunsun asofo mu eni yen meka say is it be na Christians kra say na papa
sunsun meka mi hu ha wa papa cheche mi mu because yes Mozama different from ICGC no money Pentecostal na second other churches mi pesa mi hu se sunsun ye ben na ewum eno kore no na enedi okay papa ni sen hu tia ewo se ye nipa no ye ti ase se obi fa urade eye jeni Pacha what you say? A spiritual journey and a walk no. And tis will be fair with a dear. I was an argument and I come to now walk on BB to me see. Pacha was what you say. And no cry make us I was said daddy and I say in yan dino ne say. Nyame ayasum no bia no ode nani bekwa ko se nyame nete won pacho se obeko asore me ka se nti obi asore mo fa ncheme papa no na nyankopon te asore dem ho na wakoche nyankopon ma chi o good morning na wajeso fine morning na ho te se wako hu bida enti se won te wo sa se de ode wani hu ndi asore bia ya spiritual na homu suro se homu kase ya spiritual enipa ma that's the truth nyankopon no wo ya spirit a wono no yemfa ya ni hu no ana wo kwa kosom na nya spirit wo mu na ode kosom no enti asori bia ya spiritual e wo podi ni dia ya ntoma na ya dia kata so keke masem we dia ya bombo just say and then kasa be I'm so excited me ni age abro so kire say enka wo benya papa pa there be ensi enye adwuma eno nti na me kasa just enka me sorry ebekoto emunimuni eda me papa se na se nyina nso nkoma sister Debbie just say nyame waye bi papa yankopon hira amen na masemba ko ampese me san bisa wo ne se etoda eya na asofo ni bebiri na nso etimi kogina ensuom ana meka se pumu ensuom toto se kan ne ma ye ya kwankyere eniema bebiri eno no ene me pese menya me papa sunsun sofo wa hei o kyerekye eno no eya na eye de yi medas aminshira etiefo ne abusuafo a mo tie me nyina medamo ase die wo mu ni se ma me fa de we nya example na tie ase ansa na obi ebaji atum se oye sofo no e wo se oye nipa nyame kasa ote e wona so adia bi ya tofa sumu na eba wuhunu okay ubenya techere ma emu apaya etese sekan saa na ma me nse wo se onya one no se yakase konfo bi abena konfo wa bena na kire se saa konfo no wo moti a wo ye very smart pacho what ya say se konfo no motia no se omo wo hokora no omo nya smarta obi be bene ache no okay pacho what means am nasi me ba o question no so asofo no a ye wo ho no Holy Spirit die oba wo so a oyeja na eja no dere ne se ekofom a wa na obeka ashem da dere pacho wati maseminas na asofo no bebre wo ho a omoye asuesua mi hu se we ye we ana me nso mi ye we enti ube hunu se
later at the end no obeso asodie o question na obisa me ne se sofo obi wo ha akogina nsuo so or something nsuo da ho a efiri abode ahyase nsuo ne da ho a onyame honhom butu nsuo no ani entina ukodu baby na ade asase de ya nsuo no ani da ho a esumu ntumi nduru nsuo no ma wontom na nyankopon no ye han no enti obutu nsuo no ani ana bible no e kire se nsuo no faako a eho do no honhom a ye bone te ho ti ayi onti nsuo da ho a ahonhom mienu na eye adwuma wo nsuo no so eye negative and positive ana eye adwuma ma nsuo no eye adwuma enti sasofo no ko gina nsuo no so na wo boss kan a yakase ya boss kan ato